Kublai pi baro gini gilong ki kubor bam tagasni. Ka delegation na kasi NRD block mau sau ka badan hapo Southwest Castle Hills ka ba menta kadang ha po mau kerwat block kala lej ban ye kendu yu menteri rangba ka jela konwat ki sangma ban pinsngo halor ka jingda wa jongki bade ban thau kar pangno e kasi NRD block mau sau. Ya gani ka delegation la ya lam do ba commander Shangpiang chairman ringkat ka jingdan lang uba Renington El Thongkar MLA ka mau kerwan. Hadin ke jing yalang bud menteri rangba ki arngut kinong yalam kila keren syakilat pathai kubor uba komanda Shangpliang ulaong ka jingdawa jungki pat ba kalong kablas lembha bar ki pat ba athan mau sau ki mat shibun ki jing namar baki hak banet shamau karwat bantre ya kakam kisnong kilong jungai kilenti ru kimben bar ki pat ba ki kermen badai maka sorkar ban shim khyano yagne ulong ru ba ka jingdawa jungki kamdei ka jingkren politik ndrei ka jing angnut jungki pat ba ki badan kam ya kilat jungiram na ke sorkar. Ulong ba ki ngos kem bahadin ke jungialang menta ke sorkar kan shim ya karai ke babiang. Ula pensyai ba ula ai ke jing kershan pura halor ke ni ke jing dawa namar ke jing don kam bandon ka blok kerpang kalong ka bala pau ba. Ulong ka mau sau ke di kathan ka bahe ki pat ba ki mat shibun ki jing bat ngala shim ya ke ni ka kam kum ka bha jonga ban kentiu ya karoi ke par ha kathan. Ulong ru ba menteri rang ba ula sengap hai ke jing ujor jongki bat ula kular ba unshim benya mador. Mentah kasni da kajing yalam jong UMLA jong mapurat konsesi ba Renington lingdo bat kunjuru ringkat bat kiwei kiri urang ba jong kadong kathan niwan hangni hangka kerteng jong ka mausau CNRD block demand committee nakleng jenga ba komunal Shangpliang ri chairman bat ba Edelbat ide kum secretary de kum bangalong apa kajing yalam jong UMLA ngelayo banwan ye kendu ya chief minister badan burom jongi sar konrak sangma hakba ngela pensngau ya kejing don kam hakba ban create no sakawai ka blog ka batmai ka bahap hapo ka mau kurwat CNRD blog ngela propose ban ai keteng ya kini ka blog mau saw blog dan rei nakling jungi ru mentang sengi abang ngela kedau ya kini nakling supmen bana kling CM uang ba ya kini ka mat pada pensngau lupa da MLA bat kiwi ki orang ba jadi kalau ngalak banong bagi jengi kenduk jengi kalau positif watla shimla ong direct baik bangin hawat ngin ai ka blog dan ring ngisung tu bakadon haklenti banak leng jung UCM uang bagian saya syong daga government but asian hi scam ba ka hakik bor ki banwan la daga government ka thawi ki blog ba thamai nikmi nanti baka mau sauru kandai kawai ni ki blog ya ka baka sorkar kan saai but UCM ru menjur ba namar ba nakleng jung uang ba dong siliang kejengi namar ulak wanteng sete uang kalong ka ba dei hop ban ai ni kmi nanti bagi kermen bagi ka blok ka thamai kejengi hakate ka thain siliang jong ka mau kurwat constituency kan long kan seiso hakawai kasing kan tulik sino ha kan ni ka hoy nagleng jengi ngila penkrea ya ki data ki don kumba bangila propose menta ki don kumba shispa khat pra tali ki sinong bat ki don kumba shipho tali ki GS circle but population katkum ke Arhajar Khatway sensus Arhajar Khatway kelong lai kusan hajar di hawat ngimpat yo ya ka population ke batikna dari ni antat balak num no haduk mentahi kanom tunasyu ya ka san phojar kalaban poi syaki rupo hajaru ya kani ru kadi kuwi ni kriteria ya ka ba ngila ban yo ya ka blok ngej bingila long qualify ya bro kaji kriteria hasyong setang haga government ban shimye karai halon kini ka jingkerpat ke jungi pun ka komiti kan ni sino ki jangai swela da yo si Andri block ni mau sa kidon ki sinong ki bakham jengai dan rei kini ke jeka pedeng ke bangila propose kadai arpo kilometer tam ai de kasyong government hakano ki jeka bakan jit namar kitrai jeka sekti ki tanjungi ro kilong pakluit mensim mar hadu bentar ngiladon kumba nyungut kitrai jeka ki balong lakloi ban ai ki jeka jongki lada ka sorkar ka penjur ban ai ka blok de ka syong ru government ngiskan bakin sapha ye ka sorbe de ye ka jeka ya sekin sajit la kleng jungka government Hoi, saya kata ngala iyo pengen. Bat sutenap benitu kan mau ba kaladon ka jingmi ka mention na kaliang jong ka sarkar po assembly ka por ka ba iba hamlet doling ku minister senati kaladon ka mention ye kene ka jing dawa jong ki ba ki na kaliang sarkar ka recognize ye kene ka jing dawa ba kala notice ye kene
nadu arajar kharriu hakaba I DC tempor I latho sika government bat tip ya kene jing dawa jing pai ba de isu tenaru ke jing kendu tasgi pada kaliang jong I CM kalau positif ke jing kran batla ai ke dono commitment le ban declare mar ba ongru ke wadai ba dangi declare block indem declare takawai sen don to kene ki block ke ba bisa declare lang ke jing for Hendra ikin nang study seriously kene ka jing dawa jing pai ba jong ina mau keluar blok ru Naskuar berklarify hang nek nang ba ba kita tu makala makane kadi bek ti lawa ke bambi na kaliang jong ki ba ki bahap hakamo kurat blok nama haka distrik jungi gidon art di ki blok kadon kamo kurat blok ban kadon karari kor blok kene ki lawa ke kita kadi kami bek na kaji kwa jong ki ba ki bahap hapo jong kamo kurat blok bala kidon katu kene ki snong ki bahap haka rani kor konstitusi deh ka blok ki hap kamo kurat Jadi kita kecewa kenang benom dan ke confusion agak jadi buat ke interest jongi jadi kami baik nak kecewa jong baik bahap kamu kurang blok kita. Ya kumpi ada paha haka. Yang oke bagi sebenarnya kesong ke will juga government, marba ikip ya kini pakai dia ke political will di will nanti pakai ke sarkar bagi ngalam jong chief minister balong so dynamic tu usutu baik kira kam rujuk keren lenter bangikwa bandra dia ke sarkar sajam jo kipai ba te iskem bagta kan de ba kepala jukren nak bos ko nak ko karo be jukren ikmil tigi le iru ya ke create ya ki blok ke mai ki ko brother par iru je ki tiru ba kalong kabala bandong ban yo I biang blok mai se set pat na yo I ki jingla chakri khamhan na kedi ka blok office ki be jat na kipai ba tan pajba tiba kinong rep pajba berkam pun jirkam kile di sablok ini ba kana ma nakama penjan ni ka blok kada isya ma sakar penjan yang sakar ka pajba Oh, ini ikme lenti kita